course no reba ngo Mbarara City niyo yakoberera center y'ubushobozi ahwe cyangiki konko mukuru bano ugambaho nabantu uko umbufunda uhura abantu nushuta Mbarara tehindukireho kurigaburi obwebere municipality ukwika hati obwerisite niyo jonga habwenji twareta speaker umwe ahabakuru abarukwebembera okutebekanizo remboro ukongera kushobora kuba ariko bitwaza ebibakozere ibari kuteka ngono bizakorwa n'ikiremere speaker Bone Tashobi nakwakira nyinakira kuko kuriku Tashobi Bone Karusia speaker Mbarara City kandi okudaburinga nga chairman wa speakers mu ndembo zona tabakahindura za Uganda tabakahindura muntu inakaruro mu kwa munana so kana ninja kwanyisimireyo so ninjaba ngo abantu bandebe n'imishogeye mbabazi abo kwamba koririje akoreka nyenda kwanza kurutse yabo bona abamazira karuru bakarabamu bakasinga bakazande bonzindi nyonka jaha bambeza karuko bwa speaker obumperukaha ngairokaha nonshabira rukujyo twakushabira katutekesha gama ya Yesu mweno rhanga kutashiro kunawe yagaka rhanga yankora nkaburijo yampaka ruru nyenda ko kusima abatayal TV director nabandi ngo etkwasireje kandi nkanta kumanya ngo nika ati nkabana side zakasiso ko munda hati naza kugira nti ukuntu mango ine sigino ngeza ready engari mount mwene ningasigino uko bobwa nashanga uko twagenda twaza bundu bujo turiyo bya Ebola kuza kugira nti shanga yitayari tayari kayaba tayari so abakutureba mumanye ngo tahahonka bituntu kahare konka tujagamba kibuga ca Mbarara ekikweta go muri Mbarara niki Mbarara turigirinkahi Mbarara turinkahi ntuzankahi kandi ntuzayo tutantufika omunsensu ubize ningira guspeaker tutandikiraho omunsensu ubize Mbarara twahikankahi mbikwaterine na nentunguka eje inayita infrastructure tugamba hanguto tugamba ha mashomero tugamba ha marwaro waza kuterera umunyambare kishani konko yose ratari mu Mbarara ni kishani cye kiri mu Mbarara hati eco kubanza nyenda kumanyisa ngo omuntu amazire emyaka 25 ni 20 atakizira mu kibuga ca Mbarara yija nahaba yahika ahari ibiri ogukuza Coca-Cola ahwaho narondaho kutwanaba Mbarara ne mushobera Mbarara aheremu neza otakaguzire protijo gure Mbarara otakaguzire katako muri Mbarara yobara kugambire nanguba no bakagambira okwenyimo koko za Mbarara district yuhikayo abo ko Mbarara district mune expanding Mbarara City nezo mu Mbarara district za kugishikama nemune nezisinjo emune expanding hatwa ati prot za rubeho kuri yenyuma wisingiro ninga za masha hati zitembere prot ya miliyoni 20 miliyoni 15 Jonathan arigana ejo development ya city so omurtawo nomu kutukuza andengo kuziri first of all turumut opening a town okuyigure town nturwanisa jam buriya road users muri Mbarara okoshanga twine almost nkenkumitano ze motoka nkenkumitano but now as we talk the road users nanguna abakuparking mu town kambeta abakuparking mu town ati nyisiga ngo emotoka wako tuchira kora census twankuriyo parking street parking hati turiyo omitwaro ena ekuberiyo mu town 40,000 cars ta motoka abantu abakwa parking mu town kandi ujuke ngo abona agambabo hatara parking bitongore ebitongore biru bari za offices konka abantu road users tukabantu ntufuna obsente buce wakama emyaka 15 nyuma baka parking bakambiye yo miliyoni 1.80 parking yaron hati tukuza kushanga ngo omu wiki ntufuna miliyoni 14 omu weekend hasa ziri zikazi yozo kwezi zinagamba hati mweno re difference niya ekindi echo nchimanisa ngo abantu president Museveni embere yatireho
government ejembere yetireho ekuyetingira abantu kugira kasente umusho bahikana muntu waburijo hansi kuriya bamuritane sente ya PDM okuteka umusho akagenda kare na sika chips chips nishinzinga akateka mpaka sente akagira iki yakora nawe ninga akagura embuzi 5 kiyazugura nazo zazara atabantu bine za farm nabindi so nushanga mu buruka ine kurya buruka ine bice hayo kutamba tukwakuba kuri uko kushaka okwaburiya okwakare na kare haturiyo bantu bakega no gukora modern farming omuka umutawunomu twazo farming people have things na district is batin uko mu rural areas omburu muntu ombaraze yainemu za pots na ne papro biasmint atire menyanya atire mu butunguru atire mu dodo atire mu giraki eco no ribango twazo omuhere speaker washobora hansonga y'inguto washobora hansonga ya parking wayereka ukomusoro gwiyongire ahabwanyu nga council konka wagamba na muhendo gwa motoka kweyongera motoka ezi kuzuru kweyongera hariho kizuru kwita jam ngejo muzungu arikwita congestion nkasite kanso ngorikiko rukutebekana z'abanyambarira ikintu ecyo mukinire nteka ki kugira ngo tutwatandika kugira ngo utashobya ntumu expecting aha tayari shayibiri akatika shayishatu natugira tujyamu yangu atabishego humura kashika nco nagambira nti itwembarira city hatukasharamu twaza mu kwigura emihanda nahingambira nyumwebazyo biro mukaga tubentu igura ebikubo lens makansingi na Major Victor Bwana wantegereza makansingi na Mbaguta Street na High Street na Mbaguta Street na Garage Street na Eriendejo so no shangangu ntwenda connections of the roads hatubentu ijo mtawoni ochabano Major Victor Bwana kwa hansi waza kutemba kuza makansingi oshangano waza wagenda ikira house mosque otemba agwa matazi ninga otoragurwa ogwa pastor awire otemba ruguraho oretwa ajipu konkati nyenda kubamanyisa ngo muri mbari rima baro kutureba ngo atebyo tubihiro ndwe no wa Major Victor Bwana twigura ebye bikubo tufune sente twashagize itwabo kugira ngo ntukoraje tukakora twashaje hesende karo ndahendekere ubwo kuzaha kwa katembe yaho aha tukakora hakaguto twashaje hesende tuzashaga aha urundi urukuza bishop twashaga hesende bweneze sente twajya tuzukoseshe twajya ngo apana taro kurya sente you don't want corruption zero tolerance muri mbara corruption hati twajya ngo twigure bikubebi twabanza nebikubebi ebikubo bibiri twatawulenze ntukutaho cha tuwe echukure to motoka emirundi ebiri emwe shuma endizo nekora shi netembo then endijo lane neza kuba ya one lane ntwenda ku gazeti ngemihanda yo kugira ngo ejini one lane ejini two lane abo kwa no zakushanga umtawuni yoshanga habaram order ye town ntwetaga kurebwa ngo twabantu ba utwantu kwa one lane ebi one lane two lane ebi two lane chiyambe okureducinga jam then chindi tushaje mu kwigura ndije mhanda hati ntwenda fute kono mhanda gukurga Coca-Cola around about gutembera aho guze omurubiri aho achipira gushare gwije guzende kuri abakumanya ugo mahano muningo gwa maramu omaduka gwije mpaka kwa kakugusaho omuntu kijungu ejo niyo na Ntamak road complete kana nebitara v nibuza kwa biro tweza twargaho tukake tuze kumanya wajingo akwajingo no hamanya shuma iba kurire byo kuryaho around about ya ajibu okuzo tax park hati ahwa ntuza kutekaho umuhanda gundi gushume guzo mu kijungu omuchenyi hati guhinduke omuvai no sheyeji ejito afutanka humura mwana hati tuje gutahe karo ndahendekire ugo gutukuzire ejo nichi corance ebitara vi turuge hwa tsume noreba wanoza kakoba kurga hwa Vision Empire
ntwenda kutekaho umuhanda ukushara akakora sakabe karuma kundwenda kiyo abantu mafuna na accident kakoba ninga katete ka kurga a Vision Empire ogende John Kakoba genda chumwe okarutindo oyambuke oze Kakoba akakora nzinza kiyo katete bambi ato gende chumwe harina numaro mara mu mucucugube guyabo kwita abantu bakatete bakujya mu ntuherezo mushoro itontufuna muki konka twatine sente za Uchmade nekora central government central town so katete tujitire mu central towns abo kuba ekuziri so ogonza gusi arina nayo koransi hatugaga turijeyo noreba aho ari Nyamtanga Mozerem wargaye irwaro ry'abana divine temba ruguru oza Nyamtanga Mozerem Holy Innocent ogende oze Nyamtanga Mozerem oyigumizemo ozo mu kitebero oyambuke oze St Mary's oyambuke ogendere kimwa a health center 3 ya Karugangama hurra ejo Nyerongest road etukuza kwa turi atamaka nushobora kugambira mwana wabaje obone nebitara byona vi manya bitara ncijya kiti owahansara na je cyakoraho mwaje ntwenda kurwanisa abashuma aba kugenda bakavuga n'aba boda obunyondo omukaza ina kashaoke okiyo ibyo ntwenda kubirwanisa mu town twarebwa ngo yone tara ne yakete uri nogamba ahakoranse ejo nokoranse nogamba hangu tonsia nazikunda nyinji ezumwe nango wagira ngo mpango konke bitare byabandize umuntu teke ya usimideriye atandise ahitore gambere bimwita berkwaka imwe humura kanshi ati noreba umutaka kozere bisiya ebikuru byo kabitacya bitu no mangu namagaraga ngenda service no namagaraga ngenda service obunani nyisha kuri nantire magara obumunyeseраha kuri nashiraha amagara ngenda service so abantu kafuna mu entachmazire abo abatakunda birungi twende n'abantu bomutawe n'abana bitu osanga umuntu natemba achitara higuru inabitu wakwasera abantu 28 bakamba temba higuru biyame za battery biyame nebe birahure bye kwase bitara bagenda babishubuza twasanga mabitwara amasaka twasanga umushubuzo mu mutawunomo wabena abana abidiringa teka ogo no mushubuzi akorom akwenda business kana nangu tawune bonere konko sanga unwe arunaze nyuma y'ibintu ebi so shirunji kuba mugambire bamuteko mukoti abana bakabakwata abani kubona bana so ebyo nabyo biri mu konka tumuntu repairinga ebitare ebyo sente ziruho omu government so zino bwire bwazo bwo kushohoreza ebya government byo ino kubikora so tukaraga ku renovating emwe hata barambazagaruka okuteka nkebya makanising for example ka makanising erireyo no almost tsanjere bitara mushanje bibiremo so twenda kubira pressinga konkazona ne sente zikwa ziri ya retention ine sente okwa kuzeto mu procurement retention fee then ekindi ninyenda kushobora amahande je okonyima hatukagira ngo twakoze mu town hatereka esente zindi tuziteko ko mucha tuyigoye imihanda we open the roads za maram aho kubasika teko maram changwe kashi ncho chine muningambira ngo esente nyingi zanzu mu urban centers then okonyima tushimo kwa tuhareta map so that's why aturu muntu nchoba abamwe bakamba gira ngo property tax ngune tuma twantujireta eshime kwa ne kora a central government ayigwa rugo musoro yes konka what about this which made money eze kwijaha ekaza omtown honga abwa kinya kaje takuzeyo abwa kicwambe takuzeyo abwa nankeje kurwa shachize abwa kikuriya rwakaterre umurebe harwe enyima kachika kore nyuma bwaceta kuzayo so tumuntu jangu ezente zinde reka tugende kandi okwenyuma naho tu improving rero ziri zanzukoraha hatkandi ziriya zikorenkai zikora okwenyuma for example hati turigiye nko byamagara mani muri nkuretera site yensubize sebo hati kandi ere practical bye binini ngama byona bice twazaza abyamagara itotuze nguntu wenda mu Uganda kuba kugira health centers eziri kukoraje kandi ziri hamutino umurimba rasite twine health center for ya city
yo tweta site namwe twenda gikora site health center tukagiya cha health center fo tukagiteka hirwaro yerhango namwe turigiye kurobinga sente billion 3 tumutu imisiti zimbe cha billion 3 aho site wahikaho ahirwaro so eje kizimento wenangu chabanchwa hati ni totwantu zaka mukuzi aho kwa kamukuzi aba district they must vacate and go to Kashari bagenda ryari nabaza kugenda uwizira genda abo kwa government andijo so twaza kuzayo atejo ntuza kugikora city hospital abo kwa ne hait kuchicha omukanzo icyo ni cyo kizimento cyara ndenda kucerekera irwaro haturebwe irwaro eriyambara regional hospital twari ryabara kwizura hata abantu bamwe baza hasite abandi baza irwaro hari then twine utombeke ndije mbajeta kitagata kwa Nyakaije nayo ni health center 4 hatejo nayo ntwenda bamba giteka mutindo yashyireho billioni 2 ezashyireho ntombuka nanka gurofa kugira ngo abantu tonje muteko n'abashaho to advertisingire ntwenda aba midwife twenda aba nurse ntwenda doctors hata nabo tubarunde bagumeyo akwantu ntwenda kubombe cyane na staff quarters twaza Kichwamba kuriya uko wabe no joto ko barga yobata kuriya Kichwamba hard to reach itkweta hard to reach konka hati ni easy to reach oruguto no kugeza aho twarebwa ngo twari maintain then twateka health center 3 ejo nayo turi muntu tutiro maternity ward twateka staff quarters abibara abajars twaza katete ka Rugangamo nezo twateka health center 3 twateka opera center twateka nanka maternity ward twateka 6 units z'abashaho n'abajars abo kandi zona ziri self contained nebe nabiro nebe na za toilet n'ibintu okuterera kugira ngo tere services waza harwe the same ibindi muningamba waza hanu yakamukuzi dene chini twenangu amasomero gona ga government gona no comment twenda kombeka tuombekero classrooms ahitombeke classrooms twateka staff quarters ahitate staff quarters twateka kugira ngo abasomesa barara station ito twenda kuba model city ebyo kugira ngo musomesa abena arugachwamba aize kusomesa mu town never oraraho abo kwa kakura kuraraho acerwa nkabandi aija shayibiri abana bari yishomero bamutegereza hagati yo kombeka ibizimbe nkamarwara agaguwono gamba na nobuhereza kwikabantu yangwa nembaze nayo ne basa kwija kanso mwamutateireho buryo bwo kushijima ibintu ebyo nicyabuze mimwe mu politiko konka bari abari technical nimwe muko bashijima abashimiye ku bana bakora teremero w'icyo imwe nka mbarasite mwine buryo ki bwo kugira ngo yese bizimbe byazaho abashaho nabo twabahereze mero mu barumo n'uburaro nangwa twabateraho konko mu ruiro wargaha ataine sente ubu mu kijungu yahungira kanso umushaho mushangeyo batakamgira ngo yaza break zirshahina sikargaho zikabashamba nana kiba break obari mnongo President Museveni oba kinana na mukaga obaje kurugo umurutaro atimwe bana mukamuro batimwe atitwe ebitware ebintu byingi konka obuyizire ati akaturaganisa Uganda enunji hati niye jeitur muhati teka imyaka ingahi makumyana enyuma okusitya hati turi umuntu enjoying abamwe batarabirebere nkimwe hati imwe no mureba ngwe bintu byona nuko bishimo kwa biri no hata baruho batanchari yebi deribo njero so itwe city tukaja untwenda ekibakweta supervision ntuzo mu kanso twicherezana na town clerk na nabakozi then tugaga tuzo monitoring ekitwatekayo chazayo esente kutwetwa zindika om division tuzukura tera turebayo zazayo zemuni zikora so that's why city all cities twasimya cage etan emyaka etano nito bokubanza city zone ngoko kuri sinjo kwe kuba eyo kubanza mu local government bono kujamba ba excited kuza gukora embaga ito byembaga te city twacebeza mebyo ito tukamanya yo guhandusinga wantegeza so noreba ngo ito turi monitoring then policies ezitukora byamo nizikora
ebe twa approvinga nibikora wambuzo tumutide nkora ki ukwereka nkaso za stama committee za stama then twakora bamba kora assessment bashanga site ebintu tubitire mu nkora. So that's why we are winning. Njo cyo kurebera ndakutukuza omundembe zintwatwe ensimba ijo kuna isimbira bwa chairman bwa speakers bajya ngo site kusinga deka tugumente kopa tine site etakijira umuri mbara site ku benchmark ngo tukora bidino manya site district inga municipality okwetuma tuma ekagura we are the first in Uganda ogura greda eyitu atejo greda ite twine greda ibiri are yitu na ne ya central government ate ya central government yo tukujitiza akubera job ya bibirikiriye konkeje yiba yabantu yibayegurira sente zabo umuntu kakuba ina mashita ni we ina mashita iyo kawanteri tukakushara kahanda kakurwanya kabe karukubi muno jya tukakashara kata ukajoti nyina mashita oti abantu barese mashita otwa mumpegurida twakwagurida so ko kujoine sente tukweza gurida kwa ne abahibo mushoro twagura wheel load chaka sita jirzi echo na twachugura twayongeraho twagura nangeji waterboza kugira ngo tweza kushara twarabyona na tweza kushara umucucu gwimuka ntureta mizi chera rero kandi hiza chire chaka sita jirzi nacho cherabaho hatoshanga ngo ibintu byagenda mu so ito tumuto into positioning to be the best city on Kampala kandi chindi being the regional city chindi it is on the center of like 3-4 countries. When you are from Rwanda you pass in Mbarara, when you are in Congo you come to Mbarara and shop, when you are in Tanzania this is Mbarara na Kenya nayo ate nabeja mwenda kujereta kuno nabeja za nakaza za modern cost of zero twizira kuzomuka humuro ekingwe nakubaza no kwereka ngo Mbarara city abo kugira ngo very well centered twino kuplaninga munonga twino kuba modo twino kurebuka ngo ibintu byakwereka tuyiho abantu kuza Kampala abantu kurga Kongo bakagoza Kampala abantu kurga Rwanda Burundi neraba hatubona bituno manyata abantu ba Rwanda bariya abantu ba Kongo bariya abantu ba Tanzania kumwe mwene president Museveni woturamaje kushanga abantu bona mutubacire muringo gona gurwijamo government enungi kunka kokuhura uramo batarukusima oya muzo gwatarukusima na inzoka humuro barege yo kureba nko twena turukujimanya ine umugera nguru kugera bamwe gwa rivaruizi umugerogu no gutsega abantu mu buseri abandi bagoma kuno central business district abantu banyakeizi kuri ruguru bakanyite inyuma ho ndebere bagira ngo reka twekore mu murumo urutindo ruturwekore tukategereza kanso hamwe na central government kutereze mikono byarema twareba batongozo kushonda sente nangwa ne ukoroho na nabande bebembezi maragarisa kubashagika mbwene kati nyuma abazimburire bagira ngo apana ngo babemereze gutuma urumo gwabo gukora urutindo bakore iki nibenda kwega itaharembo nabone benda ngo ntunguka kwerejo mu rembo rwambarira mate ndwarabe nakora Bishop Stewart Obuseri acweka nsarare araro Obuseri bw'umugera konkatene ko barikuza kutunguka batene rutindo tumbafireho ijo bortindo rwakatete ubumbana mu rukora mukashazi aho kasente bazikaza nka miliyoni kabishatu nezindi mwagira ngo twaza kuyamba haba kanye yite twabakora katindo kabo naba taso village nabo twagira iki twabateraho tabaragireho nibibacire mu kwekora nabyo tumbete tumbishagikire ikiruho niki yebare munonga hati cyo kubanza ngenda kugama ngo sente zashagira harutindo zikaza miliyoni 3 zikaza miliyoni 3 miliyoni 3 central government yatuzebera okuteka sente ezo harutindo yajya uniye gukora ki entindezo niyo gukora entindezo short of that baye bari abantu not government ya local government so twagumategerize abajangoze sente tuzigarura mu council tuzuplanning kinde cyo gukora cyo kuzakira mu council twajango twino butindo burukubi kandi nane mihanda so twicirezana mu council ngweze sente miliyoni 3 bazgura culverts so twa installing a culverts in most areas of course imihanda ekiri mingi konka twareka ngweze sente zazo mu Barasite South so echo nachobora ninjira hati kangambire ekiro hati ate kiro cyo rutindo nyenda kwanza kusima abantu bakarugangama
niyo sero ninga village omu Uganda yona eyinda rebere ngunebasa kwe hayo ecwijure abataka kwetu matumba kajya nguno itwe ogo muhanda akansoka gwe gutaroho mwena titwereka twerundane maka sente itwe twekorre omuhanda gutwataganse na government ijo bakarundana miliyoni mukaga necweka bapangisa huiroda akarwibarira hango munonga ryota kwasa kuraba wakarwiza bapangisa huiroda bareta n'amashita kanso yabahereza gureda bija bapangisa excavator mazima batera umuhanda wagureba ukwija kukamizi batera na side za kakoba hura abona abantu bakarugangama basya aharwiza so konkati haguma haro baria yortindo rwe tuyentu rehabilitating nanachi nabataka nabwe menimba kwasa tuzayo tugure imitite konke imiti nejunda hata ikabantu 10 abana bari kugwayo which is so absurd. So nshaba government central government okutu na nkuba kale batwikirize baje nkare twikirize take sente ya government wateka esente ahitashimiye kuza ndabakoma. That's what they call audit and query. Iwi was take yota ningoko na kureta atujie na nkaha turi aha tayari nkijane sente za government ngajanta no manya tayari turi net broadcasting kandi mwen na hazinga ina sente zina ngonka zireta ngajanta nyowe nazereza sente za government nyota unkraka naziteka aha on budget sitakozereke kitarimu nano omrodo za government echo tikozereke tikirimu hatokwe norangu taunkraka bamukwasira rireki harire sente bona kuchare hinabaya mbere ningo muntu yafuna yashanga yafuna accident hariya yakabiraho akakwata emotoka ya government eba kweta ambulance for example ambulance netwara barwire tekutwara muntu ofi ayowe abamote bakukimanya so bakwata ngeye town kraka kwata ambulance akajiteka mu muntu afiri bakamutwara nyakayojo ejo motoka waje kwata town kraka nata tokuguma so cyo kintu muningamba issue ya ezentindo urwakatete kanyeite karugangama nano rwa taso village rukutemba omukitebero hariyo za businesses so ona yo mwine mpaka yamba na MP witu bakatugira ngo baziteko om budget twagire kushanga twashanga entindo kutugiye kuri nguruza twashanga om budget zitakozireke zitarumu mwena abantu Thomas konka nyenda kwesasa z'abanyambara n'abanya Uganda abantu bakatete ngo twikirize kandi hari cyo kujoka joti ndiyo musisi uzima abo kuba eshonga ya katete kanyeite government chemiyo kuba yajirebere nk'eshonga nkuru government neya ninye niwe konka government ya central government minister of works akagenda yakora bio choose batu detera baija bapima bapima akatete kanyeite barte komiro nurnana atano hurra bushuma milioni nurnana atano bazarwa kanyeite bamberwa taso village barte ko milioni nurnana atano naru bazarwa central government orwa katete ruhao bateka 1.5 billion shillings hatwaye buza hate ibyo ahibiraze kwizira itonzo ko batura abantu n'abantu bayikora mu umurimo batweta bebebezi najyant wenanye kanzeyo because people need guidance kutwashireyo abantu bajya untwenda kwekora umuhanda bashaba bija nabajyant maze mwija hakanso tukufune guidance ya town clerk na naba engineer because eze nguto nokore kintu n'abantu nabagoye nabakwekwasa kuko bategwire ndiari nakujyanta bakabantu 14 abargo including aro na nyina wa cancer wa youth cancer witu wambara state south no wakagwa kara so echi twakozere twiciriza n'abantu bashamukwerondere sente ukareba video nyonka abantu ba cancer prevention kugenta model village no manyango abantu bakarundana milioni 9.6 hatizo kindi cyo bakabayongeraho basya bayongera izindi basya milioni 11 na 7 miliyoni 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 11 na
bakora of course tukakwatagana na council na twafuna guidance batuhereza na contract wakoze urwakatete ruriya yatwora ka bridge akabridge abantu yawo akorire tukakora abaho motoka z'empango ampara bonka za TX empango arabeho za promo na za pichipichi so bateko ka line kebigere na kapichi then na urwe motoka so bakakostinga miliyoni igana ananina ezo sentence ezo sentence mu government so ntwenda gukora kitiro umuringo gona tuzengo hati hariho umuringo go kushanga ngo ito abantu tubasa ku mobilizing amesende namwe ntwenda futeka mu run save katete kanyite bridge abantu tweheyo nitutu mano ya government nayo koreshi ekuyamba mweshati town kraka na ba engineer kaba twasizo gukora biochuze na design y'urugudo yotindo konka byabe y'abantu tingaje antensiter muneza kubikora apana akwa nabakwata so konka nsaba government ya central government ngo abantu bari munwe betwijura government simi ukwane rugayo abo kwati emshore tukwantu shashura twine property tax trading license manya occupation permit manya nziha byona eje mishoro kuba kutwikirize government central government yatugize mukare tukwate eze sente tuyo miliyoni nga magana 2 tuzitware tuziteke hari tunene sente za road fund billion so nshabangu government ansonga yortindo etwana nke kintu chukuru munonga konkasima abantu bakaruga ngama mwebare kanti no muntaro kuza kwa stopping abako this is something for the people necha abantu ekatse ukacyomuka humro speaker ntuje kutyamuka koko barwarwa kutwegaitaho umrebi nyine speaker wurikiko rukutebekanisizo rembo rwambara ingashigete mbara city council wikitinsa boneta shobya karsia ntanura hantunguka yo rembo rwambara ukutira munonga ebyumujungu arkweta infrastructure kwatarire n'imihanda kwatarire na mezi n'ebindi byona kuturarije muka humro speaker na nyina tugambe ukacyahanshonga ya garbage management kasasoro kenkombe kabihano ihindukire cyeshongoro tamwiriye y'imyaka 5 mukagiheza hatumugire kurahira mukwatsire ndijo abantu ba kenkombe mukabebwa kenkombe ya hagati yo remba almost ikabiri nitunguka konkoro kutora yo yazagire kupangisayo ikinuko cy'umubingayo abantu barandura dabine yuko amataka gabo mwinda ngo bakora iki twarwo mukahumuro ntuje kutandikiraho utargata ya West TV. It's happy time, Chobelo. Bathing time, Chobelo. Burira bulunji, I feel so nice. Sing cho 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 cho, Chobelo. Again cho 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 cho, Chobelo. Ono yechogero waffe kafulumu kujjanjaba endwadde ez'ensusu zonna mu bato n'abakulu gamba ng'embalabe obuwere ebiguuna kyogero habo soap ne kyogero habo jeri biri mu sayizi ez'enjawulo ennene n'entono bisangibwa mu maduuka gonna mu ggwanga kyogero ly'essuubi ly'ensusu zaffe. twakwakira hari King Caesar University itendekero ry'ururengo rwa hiyo kandi obwa hateryine chata okutendeka beji bona aha rurengo rwa Africa rekureteremisho mu nyamwingi erya rurengo rwa degree aharimu ka medicine and surgery, law, business administration, applied economics, computer forensics, petroleum geoscience nendijo minji.
twine n'endijo mishomo eya diploma in clinical medicine, community health, global business n'ezindi kosi nyamwingi ahari King Caesar University. Hati no basakoresa intex ibiri zonka iyo kwa kana neo kwa munana nyensia yawe hinduke na munonga wamara kusharaho. Shangari proti 22 King Caesar Road Gaba Kampala. Ningo teresimu ya noti 200 Rwendi 11 ningo twikirira kibanja chite cha website www.kcu.ac.ug. King Caesar University, igniting the future. In the neighborhood, near stagnant water and mosquito breeding sites, malaria lurks, always waiting to strike. But fear not, for here comes Mr. Vaxa, the ultimate protector against malaria. For years, malaria has been one of the biggest threats to children under 5, making them weak and even putting their lives at risk. But now, the government is introducing a new solution, the malaria vaccine. The malaria vaccine is now in the routine immunization schedule. The malaria vaccine is administered in 4 doses at 6 months, 7 months, 8 months, and 18 months. This vaccine will provide extra protection against severe malaria. And don't forget, routine immunization protects children from many deadly diseases. Every vaccine matters. Visit the nearest health facility for routine immunization services today. Mr. Vaxa, the malaria vaccine is free, safe, and ready to protect our children. Will you join the fight and complete all 4 doses? For more information, call the Ministry of Health on 0800 100 066. This message is brought to you by the Ministry of Health. Ebyo kwemeka byonjera koroba kankwanjulire ankole Crazy Limited abara kubumbira byo kwembekesa nkamategura amatafari n'ebindi bingi kandi ryo mutindo gwahigu nkamangalole tiles, Portuguese tiles na flat top agemigongo. Lero bakwinira amatafari ga buli mulingo nka fire bricks, max pans, interlocking bricks, otebwe partitioning blocks. Obumoli buro bwabuzire bwena babwine nka Z-Vent, Torino, Venezia na Sisa bakwine na Pompeii, Malta, Double Pompeii. Mwena bombeche na ba engineers na contractors mwena ankole Crazy baborobezaho byona barabibumbira muri mbarara omwibumbe rishugaine barakoza technology rispiria ecora byombekese cyangana nka bendera ya Uganda bashangari mayiro 8 mbarara Kabale road esimu noti mushanje 2 ananina 15 9 na mukaga ankole Crazy Limited tugende twombeke. Abakazi n'abishiki toilets n'ebisheshero ebikwejunisibwa abantu bingi n'utubyejunisa konko bukoko buri kurwaza obubirumu nibutamagara gawo mukabi. Honeypot Herbal Gentle Wash nico kintu cyo kwereberera omubicweka byitu by'ekihama ekikirizibwa bashoho bamagara nekorwa White Mark Cosmetics okurwanisa no kukingira infections kurwo mu myanya erikwejunisibwa bingi. Honeypot ni kace okuza musho yawe yo mu ngaro kinamana go kurinda kageze sibwe kandi katongozwa National Drug Authority gumana ko burijo aha murumo omukatare nahanjene yetungire Honeypot omuri pharmacy neduka y'emibazi hono mu Uganda omuri Mbara Kashanje omumataji gona aga Ankole Pharmacy ebirukiraho tera not mushanju mukaga mushanju 91 not mukaga ninga not mushanju not mwenda ashatu nemwe abinishatu abina mukaga. Honeypot Herbal Gentle Wash echo kwerinisa burijo burahamwa horukuzi. Darwis TV program turi umutusheshere mukasheshere cyakatugabagomwe kandi kuko bandwarga kutwegitaho kwanjira kasheshere cyaka maternebe mu studios nyine mu speaker wa Rembo Rwambara wikitini Saboneta Shobya ntanura hantunguka yo Rembo ahitwagira umukahumuro speaker twantugamba hanshonga yakasasura kenkombe abagitebekaniso myaka ibagitebekanisiezemu noshoto bakaba batayine matsiko ngore Rembo ndoza kwikayoko ahitore gambere bya hagati y'etawuni abantu benye poroti zabo ikinuko kikabe kinuko ukwiha mwenda yaenda kugitwarayo abaniye yagenaga uwitembwa ni yari kugitwara mwine teka ki iyo kutungura umwanya wo gukwerera kasasuro naye kabera modern kareka kuboko dampingayo
bakagumana bapanga ikarigaho kishika kuri cya ati ye bari munonga umutebekanza program nyenda kumanyisangu icyo kubanza nyenda kubanza kusima umurodi Kachebezi nabebembeza abandi ngo of course our division mayors hati okumanaginga Kasasiro to this level it is not simple ngo ibindi tukunga ibindi tubikozire umurodi tubikozire nka kanso yatwebembera konka inshonga ya Kasasiro yabe inshonga ya Kasasiro ako mutawuni na nyine waza akenkombe ndigere kurugayo and constituency yanje it is part of my constituency, part of Kachika hati ndigere kuzayo nareba Kasasiro enshera zibiriye ihano embwa zirije kurira ho umuntu aho bazibezirika kumwita embwa ariyo stray dogs zona ze town zona ntuzi kuza kuronde cyo kuri ako mutabona abantu bindi byo kuri so nizayo kuronda magufa kuronde ibyo nebindi so konka entebe kansero ya Kasasiro nina kuhumuriza abantu ba Kenkombe ngo tumu umurodi arije kusitama naba ministry kandi twinentekateka twangire entekateka iyi turi umuntu advancinga no kufurura umwanya gwa Kasasiro twenda kugiya waho we want to take it somewhere ayintaragambe jeshaha konka twaje arrangement naba NFA somewhere in Chahi twaje arrangement naba NFA ariho document says twasainingire so inebe ebitsigireyo so konka turi mutebe kanisa twenda kuyo Kasasiro ejo tukagitwara handi aho turi umuntu zo ntaparaningira okukora a satellite city, a modern city where we shall have a hospital, a school, yes, a school. I'm unveiling it now. Tutwire tsunami. Unganza kuteka omwanya mulungi kandi wenda kuteka n'ekishayi. Cy'abantu bari mu community. Ekishayi kirungi munonga. Omuntu tukateka mu hospital, health center, tukateka missionary. It will be a satellite city. So nimbashaba ngo mugumisirize kureka tuba ikinuko tuba kigumisiriza. Chigumire gumisiriza kuko ni kumensa ngo site hati to advancingire abokuba abantu ba Kasasiro abakudampinga Kasasiro naba bamwe abantu abatakwenda kushashira sente ya Kasasiro najana kamotoka nabashashoro go muntu hari abefira ba contract Kasasiro matini ninga tashobya nagura kamotoka hati agumana araba mpereza 15 njukutware mpeze 15 njukutware ojuke unamanya nkuri ampari yo muserikali okuba nayakira na handika recording emotoke zije so wena ija na speed ajinagaho ajirabyo mu rubazu ajinagaho hati waraba muko muhanda abako tukuzibira abantu koraba mu muhanda hati ajiya motoka ajitambuka motoka negenda ayina bane nyuma bajitambuka mu muhanda wagumiza makora ki yakwatsa ziri sente so atecho tushanye ne problem so atushadizemu okuteka umuserikale side edge no kuteka umuserikale side yakuriye hakaguma mpija emotoka eziragirirwe hari mu company ezitwahire contract okunaga mu Kasasiro then nabo hatubahire cyo motoka turumuteke cy'imotoka mbaye cyo kusindika Kasasiro kugiye mu muhanda no kugiteka heshimikwa nikora ki then tukarebwa ngo twamanaginga garbage dumping akwa dumping ejo amomba generator sorted konko ikingo yabariya ababitwahire contract sorted speaker Shahazat kwa so ntumanisa ngwimo abari kutureba enshonga ya Kasasiro mu matawuni umundembo ebire enshonga so nibashaba mwena ba municipalities aba cities make sure aba nankeja aba town councils mweke mu Kasasiro ayimwa agiteka mweke mu manage managing budget sorting ati bara mwe wajereta sortingire that's why abantu abakwenda Kasasiro nibinji okugiteka mu rutoke rwabo okugikora mu plastic hati abantu kuba kubeta bitasotinje nuko rebeki nuko nebindi konka hati tiro mu serikale nabe enforcement side area na side area actually emiryango eshatu so tumunza kucendeza so nanuko yebuka ngo twagiyaho twagiteka handi konka echecho njumensa Shahazat kwata ibigambo byawe ushaza abanyinje mukama baherezo mugisha nimbasima kandi sima ba Tayari TV kandi ngarike nkuriseyo munywano wanje tayebwa right honorable deputy speaker wa parliament
ntubasima kandi ntura n'urutaro ruryoko urugo rwanisa corruption ahubwo corruption biri hano tumutegereze ngo ibanze icyaro ko aha ni itoka twayibire ito mbara sita ko ryo tukunyora njorebera n'aba district hariya ababariyemo aba district ababariyemo by'amataka urukiko rukiteza Rembo Rwambara Boneta turwanse corruption ngatimu turwanse corruption ngatimu kandi tukore tuzo munsi nsubize yambara city na Uganda yone president mukamahangare abo kuba na general MK okwa mnagiza kurwanisa corruption kandi twatsindice nyunka ko data zizatidebe kangumbara ya zero tubona kureza speaker urukiko rukutebekanizo Rembo Rwambara kandi twantanura hantunguka yo Rembo ibintu nibingi ntubasa utabigamba ho mshahemwe konka twagambaho nibibyo kampa mingu y'umnyambara oine icyo wihamu kandi na namatsiko ugaberegaho ngenda kureta na city plan aha at least gakugaruka mutuje ku bareta nibongera kutebekanisiza abanyarwanda kugira mnonga ahawe ntunguka yo Rembo Rwambara shaje ngereze ngusibure abamugezi wanje Olivia Kamusime riryaje zo bimzano kanyenda kumayisango meshoka cyaho tuza kwegita aramugezi wetu Mark Togoro nyabihemu mu studios zetu ezabugorobi naganira na numhangu bahanura hanshonga yo kuyihanga ari itebekanise z'abantu abo abagira umwihanga ya South Africa babingirweyo buzumazi ma government kugira ngo iyi ntekateka ziri kumara zo kubesaho abantu abo ni cyabuzima abantu abo baza kubaho kuko babereye batura mu ihanga ya South Africa utarigata hari West TV osibege